šminkom ne zaustavljamo prirodno znojenje lica. Ne smijemo to da uradimo, zato što zamisli šta bi se desilo kad bi napravili fasadu, bukvalno blokator disanja kože i držali to 15 sati na licu ili duže. To bi bila katastrofa sutradan. Tako da normalno da se koža znoji i da diše pre svega. Ali je samo važno da kada se oznoji koža, tvoj klijent ili ti ako već imaš taj problem uzmeš ili one blot papiriće koji su baš napravljeni za to, mogu da se kupe po drogerijama, po parfimerijama i slično, ili običnu salvetu, maramicu gdje ćeš se samo suvom maramicom potapkati na tim mestima bez trljanja i ti ako si pravilno uradila pripremu i setovanje šminke, tebi šminka ispod toga ostaje mat i neće se pomeriti. Možda ćeš vidjeti malo na salveti ostatke pudera, ali zapravo na licu ostaje jedna fina, ujednačena, matirana masa šminke koja neće mrdnuti, to ti garantujem do kraja dana, a koža i dalje nastavlja da diše ispod toga.